A sopra de sa Sardigna a condizione de che los pagonuilus. Ventor moderatos de sa banda orientale e nord-orientale chini fortius a s'insidiu de sas costas, fintas a burrascas in sa costas de sa caddura. Marer meramovidos o abulottados, possibilitate de mare grussu a s'ingiriu de sas costas a craru. Temperaturas mínimas stazionarias, Casteddu 3, Tattari, Nuggoro e Aristanis 11. Temperaturas massimas stazionarias, Casteddu 21, Tattari 8, Nuggoro 20, Aristanis 7.